Sanibonani ekhaya maphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze-ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi-ke le video uyibuka ku-TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku-TikTok ufike usifollowe. Ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke amavidiyo amaningi, kodwa amavidiyo amaningi agcwele la ku-YouTube, so kwakho ukuthi usubscribe and turn on i-notification bell ukuze njalo uma ngifaka amavidiyo izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza amavidiyo ungafaka. Uma-ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho, scrolla semaningi amavidiyo engiwenzile, uzofika-ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho, noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Osibhalelile uthi mina-ke nginokuphupha inkosi. Okay, asingamenishini ukuthi yiphi inkosi, kodwa nje umuntu osesikhundleni esiphezulu, inkosi, hlampe u-president, yabo umuntu nje okulezo y'khundla lezi zokuba inkosi. Uyabuza ukuthi iphupho lelo libuka ukuthini. Lelo phupho lisuke libuka ukuphakanyiswa ngokwezinga lempilo. Ngelinye ilanga uyoba mkhulu kubantu, okusho ukuthi nalaba ababukela phansi ngelinye ilanga bayokubukela phezulu, uyoba mkhulu. Uma ukuthi uphupha inkosi okanye-ke umuntu omkhulu nje ophezulu oney'khundla, lelo phupho lihle kakhulu. Uma unombuzo uyabuza kwi-comment, ngizokwenzela ividiyo ngiyifake lapha ku-YouTube, ebese uya-subscribe ukuze izosheshe ingene efonini yakho i-notification yevidiyo. Kanti uyakwazi ukusi-inbox-a ucele inombolo ka-WhatsApp la esokuchazela khona njalo ekuseni ozobe ukubuzile njalo ekuseni umbuzo ozobe unawo. Nisale.